Kıyınçılık iki sebepten ulam gelet. İki sebepten birinin sebebinden gelet. Je adam günah kılgandık sebepten gelet, je dinde beken bolgandıktan gelet. Günah kılgandıktın sebebinden gelgen kıyınçılık Allah Taalaga kaytarуу tooba kıldırуу üчүн bolot. Dinde bekem adamlarga gelip atkan kıyınçılıklar bul adamdın darajasını götürüp iman parasatın, tüşünügün, tarbiyatın Allah Taala alardı jogorulatуу üчүн bolot. Kuş tele uçup baratsa aga karşı şamal urat eken, bирок ал karşı kelgen şamaldın bereketi menen kuştun darajası götөрүlөт eken. Өйдө карай учат экен, жогорулайт экен. Ошондой эле такыба динде бекем адамдарга келген кыйынчылык аркылуу Кудай Таала алардын даражасын көтөрөт. Юпталар ражул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ашадун нас балаан алал анбия." Адамдардын ичинен эң оор кыйынчылык көтөргөн бул пайгамбарлар. Эң көп кыйынчылык көтөргөн пайгамбарлар. Суммал амсалу фаламсал. Анан ошо пайгамбарларга окшоп кеткен. Юпталар ражул би хасби дини. Адам өзүнүн дининин бекемдигине жараша сыналат.